USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Ha? Ano na dyan? Ano na dyan nakalakal ko? May 4 aladawan. Apa yung balang da? Alaik. Nanginan sakit dito 4 na. Dito frame na. Tanso. Hindi alaik manong name ti frame, tiladawan, natagsan. Talaga nga. Pakinaudan na to eh. Frame na. Tanso. Nangina. Kinunahat manong name. Tamadamaak ngagkalkalkali ti basura, tamaysaak nga basurero. Ngayon pagbiyagan mi kadagiti 2 nga babatit paingan nakko manong. Adda kang palay dito'y kaiskweteran. Dito'y payatas manong. Dito'y kami nga nagnaed. Dito'y kami nga nag-asawa, di Elsa nga asawak. Ngim natay. Gapot sakit. Gapot kinakurapay mi. Manong name kat saan ko napagasan. Kadimbati na kanyak, dagiti 2 nga mabasit pa yung anak mi. Ngayon batik sa jay barong-barong mi. Kadimayak dito ayan dagiti inda ka, buntunan ka dagiti basura. Tapno agkalkal. Kat nakalkal ko matanda ito eh. Idi tadaldalusak manong name nakitutak. Idi matmatak tiladawan nga naikwadro. Naibalikas ko. Nanang, ni nanang ko. Ladawan ni nanang ko. Inarakop ko. Nanang, malagip ko lagit nga rod, manong nemi, no kasano nga natay, di kiti naganak kanyak ken kakabsat ko. Di napigsa, ken nadawel nga layus. Nga nang layus ka na kami. Siyak lahing ka na kami nga sang kapamilya manon name tinaisalakan. Nga tayo nga nayanod, datatang, ditatang, ken dinanang, ken 2 kabsat ko. Iso nga, hindi kitak manen manong name tiladawan, kaing inga sa talaga ni nanang ko. Nga mamok nga saan nga iso da ito eh. Gabuta. Saan nga kabaylan, dahil nanang tiagbado itikas, itibado na ita. Uy manong, ni nanang ko, kinun ko na. Inulit ko pinunasan, manong name, kalpasan na, ingkabil ko ni tisako. Saan ko ngayon lako? Nudigit imbistik manong name deta nga naikwadro nga ladawan, nga kaingingas ni nanang, nga nakabado at kabimpintas nga bestida, nakaaritos ken nakakwentas. Iso nga baknang taking kuko kareto nga ladawan, manong nemi. Imbistik iti uneg, ti barong-barong mi, manong nemi, ket syempre, no kasta nga makita di kita anak ko, ni Lola yo. Ni Lola, wan anak ko, ni Lola yo deta. Iso deta, tang, ni Lola mi, nagpindas, nagbaknang tilangana, iso nga ni Lola. Wan iso. San samet? Aman iso. Basta no, buyain nyo iso na. Lula ko na yun. Nalawag. Wan tatang. Lola. Mangtit ka man di kortam, Lola. Teka lang mit ice cream. Manong nimi, dito ayan mi, ka-eskwateran. Dumot adi kita chismusan ko nga magkita. Nga guwarang-guwarang kas kininanang burusya. Hey! Aduti nakalkal mo. Simeon. Nana. Aduti nakalkal mo. Damat basit kwa. Yung gatang ko ti bagas. Kan gatang ko sardinas. Kan noodles. Tapangrabian mi. Kan pangrabigatan mi itong bigat. Sakto man yung mapanagkalkal. Dan sakit utang mo mo pa nabayaran kanya ka. Di mo malagip. O may pagbayad ko na. Ay, lang lagi pa ma. Huwag kaya. Anati mabalim mo nga para arabor kanyak mabaling ko nga iwaras nga damag. Iwaras nga damag ko na.
Eh, pudno ka din nga iti pagkalkalkalan nyo ti basura ket ado di kita agdi-date. Agdi-date? Iti agkakarelasyon nga dalawang asawa nan kita lalaki ka nagbababae. Tuloy di pagbaghayo nanan tsak pampansinan di gijay. Basta. Pambarak nga mangkit-kita ti gijay basta ti aramidak kita kalkalkalak. Ta relasyon kano da Anton kaniya Lusing. Kinagpadpada nga da asawa da gitoy. Pambaranda ka nga mapanagkalkal ti basura. Ket aramidan dan tumutan sa dya ti agkarelasyon nga kaya po ay. Nana. Sige na. Ni, doon ang kapitan. Kapitan, naimbag nga malam mo. Kastamad kang kasimyon. Haya po, nakarugrugit na ito'y area yo. Squatter ka nga talaga. Buong kay ti olo na kayo. Dito'y unag kadlawlaw ti barong-baring may kapitan na dadalos. Baling kati nga sikat pusgaak. Nga sakbay nga mapangkagkalkal kita dalos sampay lang umuna. Dito yung area. Bani po damyan naging ganan di ay sakbay ti barangay hall. Tandanan ka. Kasla akap dito. Wano tupad. Mayata kapitan. Supay nga pangwartaan. Siguro ka. Ano dito nga ni kwadro nga ladawan? Ninanang ko kapitan. Nanang mo? Nanginan sa amad dito frame na. Nangalaam. Nakalkal ko. Hindi mo ko mga mapan ilako data frame na kat nanginan sa data. Tanson sa data. Ay saan kapitan? Saan? Diyak kaya. Gamot ang ladawan ni nanang ko dito. Ladawan ni nanang ko. Kaing ingas na siguro O ita, kapitan. Alam ko itong bigatin na. Sa kabay mga pangkagkalkal, umuna pa ilang nga dalosam dito yung area. Okay? Kung kapitan, kita adot maalam dito yung buti. Di kita plastic, bottles. Di may sakasakod to'y. Di yung umuna nga magkalkal dito sa akan tumapan naglako. Sa akan to ang sublidya pang pagkalkalan. Double purpose. Alam mo kapitan, sikat na pili kapot muk na sikat mapagtalkan. Gama na kapitan. Basta nga rin tinapasamak manong naming nga magriri, di kitipatak nga kalkalkal. Yapa alam di kita. Kami di kita. Kayo ano nakasako, no naumong, na warawaramit, pidutay. Pinusganak ni kapitan nga kwa. Agdalos dito, di mo among magdalos kami. Laging gang itimay sa nga aldaw manong naming adamang sapsapul kanu kanyak. Hoy, nakigtutak iniadala yung nagsardeng manong nemi nga napintas nga kotse iti batog ti barong-barong mi. Sa imo nga dimsaag ni kapitan sa dadwa nga baknang tilangada nga lakay ken bakit. Kapitan, sikat isapsapulin na Simeon. Ada ka di basol ko, kapitan? Tengkay nangigan papagayam ket sumagmanulay nga paset ti pagkasalitaan ni Simeon iti probinsya ti La Union. May isa ka nagitintay pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the first week iti bulan ti Marso. Iti agtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenced Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta dito Honolulu, Hawaii. Kendi program at nga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJC Lawag. Iti panangimat maton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo ka naging kakadakel a premyo. Ni manong yung anemi na to, Nemi Ruiz. Iba sa tayta, income paramanan kay Batsit. Iti pakasalitaan ni Simeon yung adadan tumit lang yung kay Buyain kay Tudinggen into no aldaw alas 12:30 kung ganat alas 2 di DCJC Action Radio ket iti programa tinga lagip tinapalabas para mananta kay lang tapos kasta ket in kay tumulat tuntunen no sa dino pagtungpalan ken napintas pa na kay portray dito ang pagkasalitaan ni Simeon nga pinauluwak iti ladawan hindi tumitla ituloy nga iba sa papagayan iti ababa nga lagip tinapalabas ni Simeon iti probinsya ti La Union
Ibantes data, kahit kung no, mandama kay nga agbuy-buy eta dito'y page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-share, ken no saan kay pa nga nakapag-follow, agpalo kay kuma. Kasunod pa nagpalo yo. Kay idea mismo page nga Ray Fiesta Sentenciador Award sayo. Kita nyo di follow ko na follow. No, ipisityo na agbaling nga following. Kahit nga sawan nakapalo kayon. Kahit nga sawan basta ag programa iti ada i-upload mo no live dito yung page ni paring Ray mai-asumrek kadi iti notification yo makabuya kay nga sigod. Paki-share, paki-like kay nag-follow kayo. Kaya numot iti YouTube channel ti pakabuyaan nyo dito yung video pamagayam i-like yo, i-share yo sa kay ag-subscribe no saan ka pa nga nakapag-subscribe. Iti YouTube channel di paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award papagayam. Ayan. Ano nga kay papanan dyan ladawan nga naala nakalkal ni Simeon nga pagturungan ti biyagda. Ano nga masapol gitay kinakuyog ni kapitan nga mangsapsapol kini Simeon. Padaanan nyo. Hindi man denggan dato'y rangsak ken awis dati second grand finalist tayo. Adan may kadwa nga grand finalist iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kini Jimmy Boromio iti Lawag City. Daggan tayo tiragsak ken awis ni Jimmy. Jakman mas bahalang tiragsak ko. Tada ito'y pakasaritaan ti biyagmi ket iso tinangabang. Ket da kayo adomdongeg iti dati a programa awisen kayo dahil surat yung met dagiti napipintas apakasaritaan yo tadaragsak ti makabak. Yan, naragsak ti mangabak. Second grand finalist. Sino nga ti third grand finalist tayo? Ano asino iti best letter of the month of March iso ti third grand finalist tayo. Iso nga wisang kay ngagsurat. At daan kay kading tay pakasalitaan nga idi ket nakurapay kayo, idi ket marigrigat kayo, idi ket magulo ti biyagyo, idi ket sa nga napintas ti taray ti anayos ti biyagyo ngem iti ud-udi na ket nagbalin nga nambaligan. I-computer yo sa iyo isan iti email address nga nemiruiz@yahoo.com. Saan nyo matakabailan nga isurat? Pa-interview ko kanyak, i-search, ag-message ka lang iti page nga Dear Manong Nemi, wano Ray Fiesta Sentenciador Award ket kunayo. Sir, kayat ko ti agpa-interview ken ka para tilagip ti napalabas. Kunayo. Tapno ni kasta, makapagtutulak tayo. Okay, dagiti agur-uray nga premyo kada kayo papagayam para iti best letter of the week, 1,000 pesos. Ket no da kayo ti mapili nga best letter of the month, 2,500 pesos. Kaya kasama din no nagiti grand prizes, grand winner 50,000 pesos. Nakaw. First runner up 30,000 pesos, second runner up 20,000 pesos. Ken third runner up 10,000 pesos ken may isang special award. Amoy ka din nga mabuya ken mabasa yo iti banawag dinaangay iding awarding ceremony pakasalitaan iti winners last year 2025 winners grand winners badawag issue ti February 16 to 28 page 51 sa yung mabasa no adlaw nawag yo no gumatang iti banawag nga sawen na banawag pa iti panangabak yo may banawag kadigitay winners tayo. Nagidag birthday tangal daw kan masangwaran ngal daw papagayam tinte kablaawan anak adita ngal daw. Huwebes ita. March 5 ag birthday ni Auntie Feli. Happy birthday kang ka Auntie Feli Arizabal Batara dita Barangay 2. Iti Bagara dita Tita Feli's Carinderia. Sangot ti kabilya ti iglesia. Ayan. Diyan yung masarangakan along the highway. Kasama tayo kini Carlina Tulyao Ancheta. Happy birthday kin ka Carlina Tulyao Ancheta. Itulubot East, Talingan, Lawag City. It is coming from your family. Yan. And advance happy birthday kini Technical Sergeant Christy Estabilio from Erlinda and Art Estabilio ti Hawaii. Sige, ituloy. Ay, di kita madamang nagbibuya. Sino ta ka di? Chireren tan tan tan. Arato ni Erlinda Estabilio. Yan. Sumala makita tinagan na.
Thank you for sharing, Erlinda. Erlinda Stabillo. Okay? Hindi nga rin na ituloy nga iba sa rito'y ababa nga lagip tinapalabas ni Simeon iti La Union nga napauluan, ladawan. Ituloy tayo nga ibasa. Nakigtutak kaapay nga ta nga siyak ti masapul da. Abogado Rafael De Leon ken Mrs. De Leon inyam amuda ti bagida. Apay ka ti sir, ma'am, nabasol ko. Awan ti basol mo, Simeon. Nga magyaman kami, tasam mong inlako ken dinadael, dayta nga ladawan. Ninanan ko rita, sir, ma'am. Kaya ingas na siguro. Siyak yakin ina. Ket agyaman kami, tasam mong inlako, data frame na. Agyaman kami, tasam mong dinadael, data nga ladawan. Nudikat inyawid mo, ken tinalusan. Alaim mi data nga ladawan. Gabot ladawan, di mamangko. Sige, ato ni. Siguro, no saan nga kaingas di dinaran ko, baka nadael. Ngam ka po ito dahil nga ladawan ka ingas di dinaran ko. Tiiliw ko nga nangarakop, ito dahil nga naikwadro nga ladawan. Kaarot alanan, Simeon, taitad mong katakwada. Kinunan ni Kapitan. Idayawat ko manong naming kasupapak iti panangilalam dito nga ladawan, Simeon. Kayat mo kadi, ti pumanaw, iti dito yung squatter area. Awan sa bali papanak, sir. O may ka sa Laon yun. Ikanda ka, ti pagyanan yung gama, ikanda ka ti trabaho. Alagad ka, nakasusute ka, Simeon. Gapo ito dito nga ladawan, Kapitan. Lagi tamang laglagip kanto kata kami ata may kanto magpumasyal dito matlang. Maring no hanto pa nga mademolis dito nga squatter area. Kaya makita mo pa lang na kita karubam dito. Nanaro na kayo nanabor siya. Ay! Ay, susapo. At dapat kayong pagsayatan na Simeon sa mga panangilako dito nga frame dito nga ladawan. Tanakapat patigayam. Diyos, talagang iwaras ko ita nga damag ka dagiti. Tapno di kas dagit mamunda. Sumayato na tibiyag mo si Bion, ikanta kan sa trabaho, kanikanta ka iti balayo. Aya, wala na siya. Nakagasgasad ka. Good luck. Sapay gumata, pumaspasyal kan tulat tamad dito. Gapo iti data nga panangilalak iti ladawan manong nami nasaan kong pinerdi o nasaan kong inlako ti tanso kat naperdi ko man inlakok manong nami. Iso tinangted ka na kami tinimbagagasat tinalada kami da ator ni Rafael iti lugar da nagdakkel ti balay da. Kat iti likod ti balay at da semi-bongalo manong nami nga isot nagyanamin nga gama. Kas trabaho panong nami madevelop dita nga lugar na lawa nga daga nga mula kano iti gitay agbunga protris manong nami. Insuradak ti rumbeng aramidek manong nami ket napasamak nga rod dita. Ket di makkel di kiti anak ko manong nami nga nakananama tinaranya nga masakbayan da gabutad da sweldok ada ornong ko da bukod min nga balay ada trabaho manong nami no idi kasusulduan dak manong nami midin tag harbesak 50% gudwa kadakdakelin na manong gabutan yaman nga paglakuwak kukwak ti gudwa manong nami adda inyam amo dagiti agasawa nga De Leon a babae padakmet nga balo manong nga dadua nga anak na iso da ni Divina. Bali, may isang lalaki, ken may isang babae, ti anak ni Divina, ti kinabalo na, kastamot kanyak, iso nga nadaan kami tupat nga anak, duwa nga lalaki, ken duwa nga babae. Nagasawa kami, ket naragsak kami. Naragsak met dagiti anak mi.
Dito nga rin, manong name pagkabuklan, tiya ba nga panakaibasa tilagip tinapalabas ko, dito Ray Fiesta page, Ray Fiesta Reynaldo, Ray Fiesta sentence to our page, kaya sabi ko mat, di kita nagbuya, kaya nagdangag, kaya dindamat lang tumidlang denggan, di na alapimpinas sa iti panakaibasa na, into no 12:30 kung ganat alas 2, ti programa nga lagip tinapalabas. Ito yung hardagyaman nga bagaya mo, Simeon, itilaon yun. Oh, nabimbinas to tinggay panangag, panakadangag, kan panakaistorya na intun madamdama, so hanyo liwayan kaabsat, di pakasalitaan ni Simeon nga napoluan ladawan. Erlinda Stabilio once again, ni Helen Abadilla Gumalawi. Helen Abadilla Gumalawi, thank you. Iti pa nagbuya yo. Madamdama, akikita tayo ito para iti Dear Manong Nemi. Thank you for watching.